Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyangwa se DRC ni igihugu kiri muri Afurika yo hagati, Central Africa, cyuje ibitangaza n'amayobera yihishe mu mashyamba, ibiyaga ndetse n'imisozi. Ariko nubwo ibi byose, ndavuga ubutunzi bukomeye, kiri mu byibasiwe n'ubukene bukabije, indwara z'ibyorezo, intambara ndetse n'ubucukuzi butemewe. Ibi byose bigaragaza ko ubutunzi bw'ibihugu bidakwiye gupimirwa gusa ku mabuye y'agaciro bitunze, kandi ubuzima bw'abagituye buri mu kaga. Congo ni igihugu gikwiye uburenganzira bwo kwirengera, kurinda ibidukikije byacyo ndetse no gusaranganya ubutunzi bwacyo mu mahoro ndetse n'ituze. Kikaba igihugu kiri mu mutima wa Afurika, gifite ubutaka bunini buzengurutswe n'amashyamba manini y'inzitane, Congo Basin Forest, igizwe na 60% by'ubuso bwose bw'igihugu, ndetse rikaba ishyamba rya kabiri ku isi mu bunini nyuma y'irya Amazon. Rifite ubuso bungana na kilometero kare miliyoni 6,700. Uretse uburanga bw'iki gihugu cya Congo, usanga hanarangwamo ibintu bitangaje, bidasanzwe ndetse bikanatera ubwoba benshi batuye isi bitewe n'ibyo babona bikorerwamo cyangwa se biyibamo. Ibi birimo ibinyabuzima bikomeye by'amayobera, imico y'abaturage ibamo imyemerere ya kera, ibikorwa bidasanzwe byabaye cyangwa se biri kubera mu mashyamba ya Congo, amajwi y'abantu ateye ubwoba yumvikana mu mashyamba, ndetse n'amabuye y'agaciro yagiye avumburwa akomeje kwica abatari bake mu gihugu cya Congo, ndetse n'abantu badasanzwe batuye muri ayo mashyamba. Rero mbahaye ikaze mu isi y'ibintu 11 bitangaje kandi biteye ubwoba mu gihugu cya Congo, ikubye igihugu cy'u Rwanda inshuro 89 zose mu bunini. Nk'ibisanzwe nitwa Imfura Chris. Stay tuned.